Aloha e te iwi, tēnā koutou katoa. Kua tau ngā waiwai ki Hawai'i i te kainamutanga o Te Ahurei Nui o ngā iwi o Te Moana Nui a Kiwa. He kaupapa i whakatūria i te tau 1942 hei huarahi kia whakaraora i ngā mahi toi o te rohe. Hei tā kura moiahu hia mana o Creative NZ, he kaupapa whakahirahira tēnei ki te iwi Māori. Kei konei mātou ki te tautoko atu rā ngā kaimahi o Toi Aotearoa. Tia anō rā tō mātou mahi o Toi Aotearoa ki te tautoko atu rā ngā kaimahi toi. Nā rātou te mana i konei whakahuatia o rātou taonga ki te ao. Tata ki te kotahirau ngā ringa toi Māori, ka tau mai nei i runga i ngā rangi tata, ko te kapahaka o te whānau āpanui, ko te tohunga waka a Hoturua Kur, me te huhua anō hoki. E kawe atu tō mātou taonga, mai te kāinga, aha kua te aha, whakairo, ko iwi rānei, kei te papatū waiwai o te matatini tō mātou mahi, i hara mai ki te tautoko, te mana whenua i konei. He kaupapa whakahirahira tēnei mō a tātou whānau o Te Moana Nui a Kiwa. Me te aha, hei ngā rangi tata nei ka tau mai a ki ngitu hei tia pōtatau te whirowhiro te tuapitu ki te tautoko i te kaupapa nei. Because you get all the culture, everybody all together, yeah? They don't usually have that over here. You should have it every year, having all the cultures all come together. You're in Hawaii. What better place to be is than right here. O tia ke ka whaia e nei kaupapa katoa e Aukaha me te Ao News, hei te roanga o Te Ahurei nei. Ko Keira Williams tēnei atu i Hawai'i, ma Aukaha. Ko te reo, te take.